tubahaye ikaze mwe mwahisemo kubana natwe kuri Kigali Lion News. Ni umugoroba wateje ururondogoro, ni umugoroba wateje ikibazo, ni umugoroba Bwana Habishuti wabaye ikibazo. Ubundi wiriwe neza Bwana Dami. Ikinzinduye ubona cyatumye nza nirukankana no kukureba iryera, nta makuru ashyushye, nta makuru mu mpande zose. Birakaze niko bimeze. Reka tubasuhuze tubifuriza kugira ijoro ryiza. Mwe mwahisemo kubana natwe, kandi namwe mukitwumva bwa mbere murebe munsi ya video, mukore kuri subscribe, like, share, bityo mwongere mu muryango mugari wadahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Bakunzi bacu, birakaze. Leta y'Kinshasa ku bwoba bukomeye, ku gitutu gikomeye, aho noneho yakuri ingofero igihugu cy'u Rwanda, aho ivuga ko igihugu cy'u Rwanda kibazengereje bitewe n'ibitendo byakorewe za Kisangani. Bikaba byatumye Bwana Habishuti haba ikibazo gikomeye, byatumye umugabo wa gisirikare waho azigitaraganya. Birumvikana nk'igihugu kirane ikintu cyabatunguye cyababayeho. Urabona ko ari agace katari karimo intambara, ariko bo akaba ariho bayishoraga inshuro nyinshi. Urabona ko zira drone zajyaga zijya kurasa mu majyepfo muri Sud Kivu, kenshi bavuga ko ariho zabaga ziturutse. Urumva byari ibintu bimeze nk'ibanga bimaze igihe, byari ibirindiro byazo bitari biziguye bitazwi, ariko urabona ko byanze bikunze M23 yakoze ibishoboka kugira ngo imenye aho hantu. Ariyo mpamvu ubona ko ikintu cyabababaje, kuko babaye nk'abashegeshwe. Urumva ko drone zaharashwe ni nyinshi kandi hangirikiye ibikoresho bifatika, rero bo babaye nkaho bibariye. Urabona ko batinye nyine, urabona boherejeho umugabo w'ingabo kugira ngo akurikirane operasiyo iri kuhabera, kuko ni ibintu byabaguye hejuru. Yes, nibyo, ntabwo ari byo gusa. Turarebera hamwe imirwano hariya kuri Plaine de Ruzizi cyangwa Plaine de Rusizi, bitewe n'agace uherereyemo cyangwa bitewe n'uko ushaka kubivuga. Abawazarendo nyuma y'iyirukanwa ku mirongo y'imbere y'urugamba mu bice bigiye bitandukanye, mu guhezwa ku mirongo y'imbere mu bice bya za Minembwe ndetse na Uvira, bivuga ko bakomeje kubaheza bitewe n'uko batari kubizera, ndetse bitewe n'uko bivugwa ko n'ubundi bamaze kubona urwego rw'abawazarendo ko imirwanire ari ntayo. Urabona ko nabo hari ibice bagiye kugabamo ibitero ubu ubwabo kugira ngo bagaragaze imbaraga. Barakubitirwa, abasirikare batari bake b'abawazarendo barahashirira. Niko byabagendekeye, byabaye inkuru mbi kuri bo cyane, kuko abahaguye n'abafashwe ni benshi, ndetse binavuga ko n'umuyobozi wabo yaharasiwe, ariko nta rupfu rwe batangaje. Ni igikorwa bakoze mu buryo babaye nkaho bagaba igitero ku birindiro bya M23 bihari. Basa naho babakoze ikintu cyo kubatega imitego. Mayini nizo babicishije, kuko bateze ikigo basa n'abakivuyemo. Bimwe byabo byo kubyina intsinzi, rero bumva ko bagifashe batarashe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Si ibyo, turanyarukira mu Minembwe hakomeje kubikotaniro ry'imirwano, ndetse ubona ko FDNB, FARDC, TBDF bakamejeje. Ese barabasha guhangana na bari abasirikare batwirwaneho? Ubona ko bavuze ko kugira ngo barekure biriya bice bari butange imbaraga zidasubirwaho, kandi ubona ko AFC nayo yashoye abakomanda bayo. Hariya hantu ni mu rugo, ni iwabo, ni mu rugo. Nta nubwo ari ibintu hano twabivuga ngo tujye gutinda hariya kwizero ira Minembwe. Bari abahungu kugira ngo bahave byanze bikunze, ndakeka ari igikorwa kidasanzwe cyabaho nk'icyo bateguraga ngo cyo kuharimbura. Baharimbuye birumvikana bahava, ariko mu gihe ari kubana igitero cyagabweyo ngo bagiye gutsimbura uriya mutwe, ntago twirwaneho wayikura hariyo. Birakaze. Biravugwa ko nyuma yaho n'ubundi babonye ko bitoroshye kurwanira ku butaka n'ubundi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakomeje kwakwa imbunda ku mirongo y'imbere muri biriya bice bya hafi na Uvira. Biravugwa ko noneho agace Kisekedi yari yatse Perezida Neva bashobora kuba bakabahaye hakurya i Burundi, aho bashaka gushyira za mbunda zabo ziremereye zirasira kure, kugira ngo barebe uburyo ki bahangana n'aba basirikare ba M23. Ni ikintu basa naho nabo bari kukigaho, babaye nk'abagishidikanyaho, ariko Neva hararebye abona nibyo. None se niba urugamba rumunaniye ku butaka bwa Kongo, akwira ntwara akaba yazizana akayisetinga hari bakazitwara, kuko hamaze gutwarwa nyinshi, urabizi neza. Neva baramushoye. Urumva bya bindi yishoye mu rugamba agomba kurubamo neza. Neva baramushoye ku rwego rwo hejuru. Reka tuze twanzike bakunzi bacu
wifuza kudutera inkunga, nta kindi, ureba kuri nimero hejuru biragaragara, ukatwandikira, ndetse unadukeneye kuduha inyunganizi watubwira ese ibitagenda muri makeya watwandikira. Reka twanzikire hehe, tujye kuri Fortline turebe ku gikuba cyacitse, ariko reka duhere ku nkuru isa nk'aho ihagarariye izindi, aho igikuba cyacitse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kisangani urabona niho hantu hari inkuru nshya idasanzwe, kuko imirwano ahandi hose irasanzwe tubimazemo ibihe, ariko kara ni agace kadasanzwe kabereyemo igitero kidasanzwe cya drone, kandi urabona harimo intera cyane, niyo mpamvu byibajijweho yaho umutwe wa 23 uri naho igikorwa cyabereye. Biravugwa ko ndetse itangazo ryasohotse ko ibi byose bigihishwe inyuma n'igihugu cy'u Rwanda. Wowe mu mboni zawe urabibona ute bwana Habincuti? Urabona kuva kera kose mu 23 irasa Kongo, nta munsi n'umwe yigeze ivuga ko atari u Rwanda. Ikintu cyose babonye kirimo ubwenge budasanzwe baba bazi ko ari u Rwanda, ariko wajya kureba mu bitekerezo byabo no mu mvugo zabo ugasanga umugabo arahagaze ngo ziriya kera narazirashe. Rero izo yarashe ukuntu bazikekera ibintu by'ubwenge gusa nibyo binshobera, bivuga ngo hari ubwenge ahubwo baruziho batajya bashaka kugaragaza. Ni ikibazo gikomeye, bigaragara ko maginga ya AFC yakoze iriya operasiyo yatitije igihugu cya Kongo, bikaba byamanuye umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FARDC, bamwita Jacques Charigonze. Niko bimeze Charigonze, ariko biriya bice arabizi bya Goma, sinzi impamvu atigeze ahaza, akaba yoherejwe i Beni, akaba yakiriwe n'ubundi n'umuyobozi kugira ngo arebere hamwe buryo ki yakumira ibitero bivugwa ko bishobora kugera za Kisangani, ndetse ubona ko ubwoba bwatangiye kuba bwose, bivugwa ko AFC noneho nta mikino ifite. Urabona agace kuba kaza arakazi nibyo, ariko urumva ni umugaba w'ingabo wungirije, umuntu mukuru ukomeye, kandi kuba yakwizera muri operasiyo wenda siyo nsinzi, ariko urabona ko icyamumanuye hariya byanze bikunze, nk'uko Kongo yizi yagiye kwikurikiranira ikintu nyamakuru nyayo cyahabereye, byanze bikunze ubu tayari ubu hari abantu bagiye kubigwamo, bigaragara ko ari ubugambanyi bwakozwe. Uraza kubumva mu gihe gito. N'ubundi uno mugabo ashinzwe renseignement na operation, urumva ko n'ubundi hari icyo agiye gukora, ndetse hari n'icyo agiye guhindura no kurenganya bamwe mu nzitwazo zijya zibaho, ati wagambanye wageze ko hari abasirikare bari bubigenderemo cyane. Abayobozi bahari byanze bikunze muri kara gace mu rwego rwa gisirikare, ibyo nzi barabazwa byinshi cyane. Ngayo nguko rero ibiri kubera Kisangani byateye ururondogoro. Reka twigarukire ku bawazalendo bakubise urw'agaheno muri ibi bice n'ubundi bya Plaine de Ruzizi. Bwana Habincuti, abawazalendo barajya he, baragana hehe ko ku mirongo y'imbere y'urugamba babaheje? Urabona muri iriya ntambara rimaze iminsi muri kara gace kagose za Pwezero, nk'izira misozi yose imaze hafi iminsi 3 niba atari 4 nta gucogora, basaga naho bayihejeyo, bitewe nuko ngo bashakaga guhakora intambara idasanzwe, bari bohereje abasirikare bumeze nk'ab'umwuga special y'u Burundi ya FARDC ndetse n'abacancuro na tirari z'abatanzaniya, imbunda z'imisado. Urumva ko abazalendo nyine nta gaciro bari basa n'abayifitemo. Rero uyu muyobozi wabo ashobora kuba yaribye akavuga ati reka twiremere ibitero byacu by'ibanga mu gice cyo hasi badutsizemo. Uyu munsi babigerageje, rero nibyo by'ibingibi byababanye ibindi bindi. Ni ikibazo gikomeye, ntibibuze kuborohera. Navuga ko ari muri kara gace n'ubundi ka Plaine de Ruzizi kitwa hariya muri kara gace ka Rwitsampuku. Rwitsampuku ntabwo ari Plaine de Ruzizi, hariya ni mu Minembwe. Makuru aba yabaye menshi. Ntabwo ari byo, yego ntabwo ari ko gace nibyo nari mbibaze nabi, ahubwo ni Kasamburwa, niba ari Kasamburwa. Yego Kasamburwa. Makuru kubera biba ari uburyo bwo kwiyiba baduha amakuru ku kibazo cya network, bisaba kujya mu duce dutandukanye dusa nkaho dupfa kubonamo network, ngo birakomeye kugira ngo ujye kuba wajya hari network kwamara umwanya munini, ushobora gushiduka ngo bakwishe. Iyi defense yari hano Kasamburwa, iyo yayi mu 23 yabashe kwinjirwa na Wazalendo, bo bayigabyemo igitero bababona basa naho bavuye mu defense. Rero hari muri kara gace ko hasi kose kagize kiriya kibaya cya Rusizi,
bafite abantu bajyanyeyo ba engineering bo gutega ibisasu, kuko urumva ko hari intego bafite bitewe n'iriya mitwe myinshi isa n'ihazengurutse kandi bitewe n'intego bafite kuri uriya mujyi wa Uvira. Babashije kuhatega, batega defense barimo bo bayivamo, abandi bazamo bazi ko babakuyemo babashije. Icyababayeho ni icyo ngicyo, urumva nawe maye n'ibyo zabakoreye. Ubu ngubu ni ahantu havuga ko hari imirambo myinshi y'abazarendo itagira ingano. Angaye nguko rero reka tunyarukire mu Minembwe, ndetse tunababwira ko mu Minembwe imirwano igikomeye kandi ubona ko isa nkaho itari bugabanuke bitewe nuko deployment ziri gukorwa. Nakora ko maginga ya ku ngabo n'ubundi z'Abatanzania zinjiye i Karemi ngo bongeye koherezayo brigade muri biriya bice bya Bibogobogo. Niko bimeze. Ni deployment zakozwe aho n'ubundi hariya mu Minembwe, ubwo ni hafi no mu Minembwe n'ubundi ni muri Fizi, zone ya Fizi aho bita Bibogobogo. Bongeyeyo nuza brigade, ubwo brigade zibaye ebyiri, ubwo twahita nka batayo, sinzi ntago nsobanukiwe, kuba bisobanukiye batwandikira bakatubwira imibare bavuga ariyo. Yenda nta kubeshya kurimo, baravuga ko ari abasirikare 1,200. Oya, ntago abo bose bagiye muri biriya bice. Ndi kukubwira brigade babohereje hariya mu Bibogobogo ni isa nkaho isanga y'iyindi brigade yari ihozeyo, yari iri muri biriya bice, aho mubwira ko muri biriya Bibogobogo boherejeyo aba FDN bataye ebyiri na brigade y'abahibu, iyi special force irinda perezida w'igihugu, ndetse na ubwo urumva nabo basirikare bariyo, urumva ko bongereyo. Nakuba ko Ibaraka naho bongereyo brigade, no mu mujyi wa Uvira ngo bahongereye brigade. Imirwano iherereye ahagana hehe rero? Kubona ko byakomeje kugenda bigaragara ko Rwitsankuku ariyo ikomeje kubisibaniro ku rwego rwo hejuru. Imirwano n'ubundi nako gace isa niherereyemo, ariko bivugwa ko muri ako gace nyine badiployinzemo ibyo bihumbi by'ingabo muri ziranche za Karemi. Muri ako gace urabona ko uretse igitero giheruka kubayo mu ijoro ryakeye, yakeka uyu munsi kuri aya manywa nta bitero bisa n'ibiri kuvugwa muri kara gace ka Karemi. Bivuga ngo izo deployment ziri kuhaba nyine, urabona ko hari icyo bari kwitegura bijyanye n'icyo gitero giheruka kubamo ninjoro kitaziguye nyine cy'abantu bakeya cyabaye ejo. Urabona ko aribwo buryo basa naho bari kohereza ingabo nyinshi kugira ngo habashe kugira ubwirinzi, kuko bafite ubwoba ko kara gace ka Karemi bashobora gukarasa isaha n'isaha, kuko abo bavuyemo bari nk'intasi. N'ubwoba Karemi, ubwoba bafite, baravuga ko M23 ishobora kuba yaragezemo, kandi byatunguranye binemezwa ko binashoboka, kandi bitewe n'ibikorwa. Kumva M23 yageze Kisangani, urebe ibirometero riri muri biriya bice, uvuye muri teritwari ya Warikare, ugakomeza ukagenda, ubwo urebe ibirometero bihari, wumva ukuntu bakoze operasiyo ikomeye yatitije igihugu. Ubona ko n'amahanga, ibinyamakuru bitandukanye byose byahungabanye, bigaragaza yuko M23 imaze kwibaka ndetse ikomeje imbaraga, nyuma yuko n'ubundi General Sultan Makenga avuze ko leta y'Kinshasa yanze kubahiriza amasezerano. Ibyo bashaka ari intambara, nabo biteguye kuyirwana. Kandi ibi byose biragaragaza n'imihigo mu mpera z'umwaka. Mwumvishije imihigo yahizwe, haba kuri kote y'u Burundi, haba kuri kote ya Kinshasa, haba kuri kote ya AFC. Mwumvishije imihigo bahize. AFC tubibutseho gato ko yahize ko n'ubundi gahunda yabo n'ubundi nka Sultan Makenga yavuze ko yavukiye mu ntambara, intambara atayitinya, agomba kurwana kugeza ahaye umutekano abaturage bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye. Urabona nk'ubu intego bariho, M23 sura cyabona igitinya kuvuga ngo ibihano ngo bahaduhamagarira ngo Amerika hari umunsi se wa mugani itabikora. Abayobozi bahawe ibihano benshi muri bariya, ndetse n'abo Rwanda bahibakizemo. Urumva ko Kongo yo ni nk'iturufu yari ifite rimeze nk'iterabwoba, ngo mubadukangire mubaduhanire, kugira ngo wenda bihoreho ari inyito nk'uko bababwiye ngo muve Uvira bikabaho. Ariko urabona ko intego bafite iki kintu barakirambitse, ntago bakikiriho.
ngayo nguko rero reka turebere hamwe uburyo nyuma yaho n'ubundi mu duce twahariya muri teritwari ya Uvira dukomeje kugaragaramo imirambo, ubwoba ni bwose aho bahongeremo abasirikare, aho nakubwira ko bashyize aba TPDF aba FDNB bagomba gukora amaparatu nyuma y'uko bakomeje kubona ko abasirikare bakomeje kwicwa mu masaha y'ijoro, aho bivugwa ko abakunze gukora ayo ma operation mu kubabica ngo baba bambaye ibisurubeti. Magingo urabona yuko mu bice bya Kamabenga, za Karundu, biriya bice byose, ndetse unasatira za Kiriba mu gace n'ubundi FARDC iri kugenzura, hakomejwe gushyirwa abasirikare mu kurinda umutekano. Bihwanye n'ubundi nuko bakomeje kwesitara imbunda zirasa kure muri biriya bice by'u Burundi, ubona ko n'ubundi ubwoba ari bwose kuri Croatia ihanganye na AFC. N'icyo ubona kiri buhinduke nyuma yaho ubwikangu bafite ko umujyi wa Uvira ufatwa. Njyewe ubu nashaka nabaha intego yuko AFC bihwanye nuko ndi kubona amaoperasiyo yayo ateguye, ndetse n'abadutangariza bari muri biriya bice, bigaragara neza ko AFC bidatinze iri bwisubiza umujyi wa Uvira ku rwego rwo hejuru. Ni ikikwereka ko bano basa naho batakiwurambarayeho, kuko urabona ko imbaraga nyinshi bari kuzerekeza ziriya za Baraka na za Karemi. Barabona ariho hantu bavuga ati dufite ubwinyagamburira inyuma, kuko hano ho biteguye ko Uvira umunsi yayinjiriye bya nyabyo ari kwiyambukira rwose bigira i Burundi. Biroroshye, ni mu rugo, abenshi ni Abarundi urabizi, bizaba biboroheye. Ariko ikigaragara nta yindi ntego iriho, nuko hari aho mu gihe gito hari buve mu nzira rwose. Kurabona ko nta force ziri kuvayo z'imbaraga zidasanzwe zikivayo. Iyi minsi ne ibabereye nk'isomo no guheba, baragerageje ariko biranze. Nuko bimeze, ndetse nijoro ubona ko deployment nyuma y'ikorwa, ubona ko imirwano ishobora kubura kandi ikomeye. Magingo aya dushobora kubabwira ati byahindutse isaha ku isaha, bihora bihinduka. Hari kandi urabona ko FARDC iteka ibikoresho byose isa naho ibyinshi bikomeye n'iby'ikoranabuhanga byinshi byagiye biva mu Bubiligi. Ubu hari ikintu ko leta y'Ububiligi iri kubaza Kongo ati ibikoresho ibi biri kugenda byangirika bitya byose, ukenera ibindi ngo biri kuba ikibazo. Wabaza ati ibikoresho mwajyanye byari byo gukora igihe kingana gitya, ibikoresho bigiye he, bikoreshejwe iki? Ubwo urumva ni ikintu gikomeye kuri bo gusobanura ngo ibikoresho byakozwe bite, kandi biba byarakozwe mu buryo babihawe. Niba ari nk'inkunga simbizi, birashoboka, ndetse bakabaha n'abacanshuro bo kubikoresha. None ubu bari ku kibazo cyo kubazwa ngo ibyo bikoresho baka ibindi mu gihe cya vuba bikoreshejwe kazi cy'iki gihe. Ni ubufatanye ndetse n'ubuhahirane ku gihugu cy'Ububiligi, aho Ububiligi n'ubundi aribwo bwazanye ano macakubiri yose. Ubona ko bagikomeje kuyimika, ubona ko bagikomeje kuyashyigashyira, ndetse ubona ko binjiye mu Burundi bagasa nk'aho babigarura, bakinjira kuri leta y'i Kinshasa bagasa nk'aho babigarura. Aya macakubiri n'ubundi ni inkunga ikomeye bagiye bata, ariko ubona ko ibyo batekereje byabapfubanye. Ubona ko Ububiligi nabwo bwagize urwikango rukomeye ku rwego rwo hejuru cyane, bitewe n'uburyo intwaro nyinshi ziri mu biganza bya M23, kuko mu bigaragara uretse ko hatakibaho kuzigaragaza, ariko isaha n'isaha hari igihe bazigaragaza. izifatwa zirahari kandi n'izo bangiza zirahari, ni nyinshi izifatwa nka za mbunda baherutse gufata, bagafata n'abacanshuro. Urabyibuka imbunda ikomeye irasa mu birometero birebire. Ni ibintu bigaragara kandi binumvikana. Ni amakuru n'ubundi yaragezweho, ubona ko atutumba muri iri joro ko mu misozi itandukanye icyugamiye Uvira, ubona ko n'ubundi hamaze gukorwa deployment ku mpande zose, ndetse ubona ko FDNB na FARDC bashaka guhindura umuvuno. Neva ashobora kuba bamushoye mu rugamba atazikura, kandi niyo warwishoyemo, ariko uburyo bari kumushuka ngo yerekeze intwaro hariya, urabona ko Kisekedi avuga ati wenda baramutse bambukiye hariya bisa nkaho byakoroha muri biriya bice bya Sud Kivu. Ngayo nguko rero bwana Habishuti, nta makuru
mwarimu bari bakwiye kumenya muri uno mugoroba ndetse no muri no joro. Tunabashimira tubifuriza kugira ijoro ryiza. Abari mu kazi turabizi ko harimo ababa bari mu bice bitandukanye, tubifuriza akazi keza. Yego niko bimeze, uyu munsi banaruhutse, ejo ni imirimo. Ikigoroba kibabere cyiza cyane kandi kibabere cy'umugisha. Ikigoroba ni ijoro, ubu benshi bararyamye. Ijoro ryiza, tubifuriza amahoro y'Imana kuri mwe, ndetse tubifuriza no kuganza mu rukundo n'isengesho ryo gusengera abafite ibibazo, baba abarwaye, ndetse cyane cyane tuzirikana abari mu bibazo by'intambara. Yego. Ciao, Imana ibarinde. Yego, urakoze.